Panjenengan khususnya di layar kaca GTV. Yuk, masih bersama Abu Nawas yang siang hari ini kerja bareng, kerja apik bersama Prefer Professional Sound System. Yuk, kita tampilkan. Duh, wis nongoli. Tiba semuangan aku. Rere. Siapa burine? Duh, mati. Iya, Rere Angrela, terima kasih. Rere Angrela. Usah riko kate ngaling-ngaling maning alasan ngalor ngidul mung digawe-gawe disuruh dewe riko suloyo disuruh dewe domiko make demen lare.